Faly miarahaba antsika rehetra aho ry rahavavy sy anaday rehetra de manona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetra. De faly aho hijoro vavolombelona hanome voninahitra an'Andriamanitra no namonjeny fiainako indray. Satria zaho olo kristiana mpivavaky de tahaka ny olona mivavaka aho militsa am-piangonana de manao fivavahana fahazarana aho. De zaho koa tia mihaino toriteny fa manaraka karaza fampianarana amin'ny internety fa indrindra amin'ny Facebook. De ndray andro aho namoa Facebook de nahitako pasteur anankiray aho. Ity pasteur ity tena hoe manao fahagagana, hoe manao miracle, hoe zay zavatra angatanao de azonao rehefa ivavahana iha. De ndraikanjo moa ity pasteur ity koa nitoriteny. Rehefa nitoriteny izy de niteny izy am'le toriteny nataony aho hoe ja tsy mankaty amiko am-piangonana anao hoe ho ametsahako tanana fa nany antranonao ihany anao hoe mihaino ty toriteny zay ataoko ty na manaraky ty video zay ataoko ty de ahitaky fahagagana anao sady ova ny fiainanao. De averembereno isanandro ty video ty ary heno isanandro ty toriteny ity. De tiako moa iny teny iny de nanaraky le toriteny iny pasteur iny aho isanandro de nanaraky maray sy hariva tsy tapaky mihaino le toriteny io pasteur io aho. Sady le manaraky le video le io pasteur io aho tsy tapaky, tsy misy hoe karaza hoe fivavahana harako na karaza toriteny henoiko hafa-tsy io pasteur io ihany no tiako ho henoina satria izy manao fahagagana hoe hiova hoy ny fiainanao raha manaraky ty fampianarako ity anao. De ndraikandro koa aho nahitaky rahavavy anankiray aho. De nifampiresaky zay amy rahavavy io de nifankatia de nifandray tonim-pirahavavy zahay. De rehefa nifankatia ma zay io rahavavy io koa misy fampianarana zay ataony arahany. De nitenen'le rahavavy aho hoe rahavavy ndao ianao ampidiriko amizay fampianarana zay arahako itoy. De nenkeniko malesa fa ny rahavavy de niditra amle fampianarana zay nitaona anahy. De rehefa niditra amin'ny fampianarana io aho zany aho hitako ny ao amin'ny fampianarana io fa tsy misy fahagagana fa hoe fianarana soratra masina de fampaherezana de hoe mananatsy amin'ny soa sy ratsy izay no tao amle fampianarana io ao. De tsy tiako zany mihaino fampianarana io, tsy tiako ny manaraka azy satria tsy misy fahagagana fa ny tiako ny henoina avao ro arahana ity fampianarana ity pasteur ity satria manao fahagagana io pasteur ity. Satria ty anaty lohako ao koa ta hitako fahagagana tantsaiko ao te hoe tiako hiova ny fiainako hoe hanan-karena aho hahazo zay raha ilako. Izany ihany no anaty ny saiko ao. De ndraikandro koa ma ty pasteur ity nitoriteny, rehefa nitoriteny izy de niteny tahaky zao izy amle toriteny nataony hoe ianao hoe rehefa miditra am-piangonana na manaraky fampianarana de jerevo ny zavatra ataon'olona fa la ratsy zavatra ataon'olona ianao koa lasa ratsy. Na pasteur hoy izay mitoriteny jerevo ny zavatra ataony pasteur fa la pasteur izay mitoriteny hoe ratsy ianao koa lasa ratsy. De navelako ma le telefony satria zaho manaraky le fampianarana amle telefony fa nisy zavatra nataoko de lasa nanao zavatra nataoko. Rehefa nivita ny zavatra nataoko de niraisiko ndraiky le telefony fa hihaino hanaraky ny toriteny iny hatramin'ny farany aho. De tonga koa ma ny fotoana hoe efa nomboan'le fampianarana ny taona ny rahavavy ity ahy. De eo aho zany misaraky roa ty eritseriko hoe aiza amreto no henoiko, hiheno ty fampianarana ty pasteur ity aho sa hiheno ty fampianarana taona ny rahavavy ity ahy. De eo aho mitaky zany aiza amreto no henoiko, aiza amreto no henoiko. De zany no nataoko eo. De avao ma le rahavavy koa nandefa SMS amiko hoe midira anao rahavavy fa efa manomboka atsika zao. De niditra amle fampianarana. Rehefa niditra amin'ny fampianarana io de tonga hoe nisy fanahy zany latsaka ao anatiko ao tena hoe nifantoko tsara amle fampianarana aho. Satria zao isanandro fa maromaro andro nidirako amle fampianarana io aho. Tena tsy concentré aho zany hoe tena hoe tsy mifantoko tsara ny saiko satria tsy tiako mihaino fampianarana io satria tsy misy fahagagana ty aho. Fa la zaho vo mihaino ty toriteny ity pasteur ity de mifantoky tsara ty saiko le tena hoe mifantoky le manaraky tsara baka ambalozika amin'ny farany. De amin'izay andro io aho de nifantoky tsara ty saiko le tena hoe nifantoky le nanaraky le fampianarana hatramin'ny farany aho. De nisy rahavavy anankiray koa ma tao amle fampianarana eo nandray fitenenana de niteny izy hoe aza mijery io le ty ivelany ianao fa tsy fantatrao ny ao ampony. La ohatsy izy hitanao ratsy tsy fantatrao ny ao ampony fa aza mijery io le ty ivelany ianao fa tsy fantatrao ny ao ampony. De gaga aho satria nihaino le fampianarana tamin'ny maraina hoe mijereva olo ianao aloha hidiranao am-piangonana
fa la ratsy ny olona ianao koa lasa ratsy. Ity rahavavy ity koa miteny hoe aza mijery olo ety ivelany. De gaga aho de avy eo any vavaky Jesosy eo le fampianarany henoko tamin'ny maraina tahaky izao. Ity rahavavy ity koa miteny tahaky izao. De nivavaka aho de avy eo le nanaraky le fampianarana hatramin'ny fary le tena hoe nifantoky le tena nifantoky. Rehefa vita moa ny fampianarana de nanantony le rahavavy aho. Rehefa nanantona le rahavavy aho de niteneny koa amle fampianarana hoe ianao rahavavy niteny zao tamin'ny fampianarana hoe aza mijery olo ety ivelany ao fa tsy fantatrao ny ao ampony. De fampianarana zay nihenoko ny maray koa tahaky zao hoe mijereva olo ianao alohan'ny hidiranao am-piangonana fa la ratsy zay pastera mitory teny ianao koa lasa ratsy. De gaga aho rahavavy. De avao ma le rahavavy niteny hoe ny fanahy masina no miasa satria talohan'io koa efa nisy zavatra nasehon'Andriamanitra amiko tamin'le fampianarana hoe ny taonan'ny rahavavy eo hoe tena nisy zavatra nihitako zany hoe mahagaga. De niteneniko amle rahavavy io koa. De avao ma le rahavavy de niteny tahaky zao injay hoe ny fanahy masina no miasa. De rehefa tampitsy ny resanay izy amy rahavavy io de lasa aho natory. De alohan'ny natory aho nivavaky. Rehefa nivavaka de tahaky zao ny fivavahako Andriamanitra ampafantaro hoe tena marina. Aiza no tena marina. Rehefa tampitsy ny fivavahako de natory aho. Rehefa natory aho de nananofo le rahavavy zay niteneniko le fampianarana. De rehefa nananofo le rahavavy aho de niteny zao le rahavavy tamile nofoko hoe rahavavy ity misy teny raha iso vaky io laha raha ohatsy ianao afaka fa zao tsy afaka amaky ty teny toy fa misy zavatra ataoko. De nenkeniko ma le resan'ny rahavavy hoe teny ahoana zany. De hoe nameny ahy ny atonkony sy andiny amin'ny Kolosiana faharoa. De naverimberiko iny Kolosiana faharoa iny manjapa-amohako le baiboly. Kolosiana faharoa tahaky zany no nataoko tamile nofy. De taitsa aho amin'ny anjohalina iny. Rehefa taitsa aho nifoa de nandramby le telefony de niraisiko ny baiboly de nisokafiko amin'ny Kolosiana faharoa. De hitako zany hoe soratsy hoe fampianarana sandoka. De gaga injay aho. Nivavaky injay ka aho nandohaliky Jesosy eo. Ampafantaro hoe tena marina aiza amin'ny fampianarana retao no tokony harahako. Aiza amin'ny fampianarana retao no tena marina. Ity pastera ity sa ity fampianarana taonan'ny rahavavy ity ahy. De avy eo ma zao natory de nifoa maraindray. Raha vao nifoa maraindray tonga de niresaka amle rahavavy zay nofisiko. Rahavavy ianao nanome teny ho ahy tahaky izao amin'ny Kolosiana faharoa. Ka raha ohatra anao afaka mba raiso ty teny ty mbavaky io de hazavao amiko. Le niraisy ny rahavavy moa le teny de nihazavany amiko hoe ianao misy fampianarana zay arahanao ka ity fampianarana ty efa tafilitsy any amponao any antsainao any. De gaga injay aho. De niteny moa amle rahavavy hoe tena marina zavatra teneninao satria zaho misy fampianarana zay arahako. Ka io fampianarana io pastera mpaminany sady mahay fagagana izy le tena mirakla. Ka ty anaty say koa ato rahavavy hoe tahana-karena satria izy miteny hoe la ianao manaraky ny fampianarako isanandro hiova ny fiainanao de hanan-karena izy zavatra ilanao azonao. Ka ty anaty say koa ato rahavavy tahana-karena aho. Zay mahatonga manaraky ty fampianarana ity pastera ity. Zaho tsy mihay ny fampianarana ankoatry pastera io. Tsy misy fampianarany hafa natory teny hafa afa-tsy ankoatry pastera io ihany. Raha zaho vao tsy mihaino azo ndraikanjo de nahitako hoe malemy aho sady hoe marary tsy azoko ty aiko. Tahaka an'ireny olo pitsoky sigara reny raha vao tsy mitsoky sigara ndraikanjo na tapadera de hoe marary ty lohany na lasa malemy izy. De tahaky zany koa no nataoko isanandro raha vao tsy mihaino ty doro teny pastera tena tsy manaraky le videony. Ka raha vao misy koa olo mijoro vavolombelo fa nahitaky fahagagana izy nahazo zay raha nilany nivavahany io pastera io. De malahelo koa mare iny fijoroana vavolombelo satria zao tsy nahazo fahagagana. Ary fiainako tsy miova fa fiainako ina avao tsy miova nje manaraky io fampianarana io aho. De malahelo aho tomany. Rehefa malahelo aho tomany mivavaky. De zao tahaky zao ny fivavahako. Andriamanitra ô, manino aho tsy mahitaky fahagagana kanefa reto olo reto mahitaky fahagagana satria manaraky ty fampianarana ty pastera ity. Zao tsy mahitaky fahagagana kanefa manaraky ty fampianarana pastera ity. Ombia aho raha ovianao Andriamanitra vao mahitaky fahagagana vao miova ny fiainako. Tomana ro manome atsinan'Andriamanitra sady malahelo. Izany no nataoko eo am-pivavahana. De gaga ma le rahavavy de niteny izy nananatsy sady nampahery ahy. Ary fantatry koa zany hoe fa le rahavavy zany hoe atan'Andriamanitra fitaovana hoe mba hialako amin'ny fitiavan-karena mba hialako amin'ny ty fivavahana hoe hivavaka ao anaraky ty fampianarana ty fa ty hanan-karena.
de fantatro zany hoe fa fitaovam-piasan'Andriamanitra ho ahy ty rahavavy ity. De niteny ma le rahavavy hoe ianao rahavavy izy ta manaraky ty fampianaran'ity paster ity satria ianao te hanan-karena, tsy mba hoe hino Jesosy ianao fa hoe harena no ivavahanao anaranao ty fampianarana ty. Disy ho hevitsy anao rahavavy fa ny harena ety ambony tany de mandalo fotsiny, ary ny harena ety ambony tany zavatra mandalo fotsiny, fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra fa hanaraka ho anao ny zavatra rehetra. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao, fa tsy hoe ianao mbola tsy manany Jesosy ho tombo sy ho mpamonjinao, fa harena no tadiavinao anaranao ny fampianarana. Izany moa no teny nataony rahavavy. De avy eo aho nahatsapa-tena ny vavaka aho sady ny bebaky nanolotsy ny fiainako rehetra ho ampelatan'Andriamanitra, ary nanolo tena ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy ho tombo sy ho mpamonjika eo amin'ny fiainako izy. De ny vavaka aho de misaotra an'Andriamanitra aho amizao, tsy nahazo harena aho, tsy nahazo hoe ze raha nilako, fa nahazo an'i Jesosy aho ho tombo sy ho mpamonjiko, ary niraisiko izy eo amin'ny fiainako amizao. De ny tiako ho tenenina moa ry rahavavy sy anaday rehetra, ianao zay maheno ty fijoroana vavolombelo atako itoy, mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy, tianao Jesosy. Raha ohatsy ty plasinao amizao plasiko izao, hoe manao fivavahana fahazarana ianao, hoe manao fivavahana anao hivavaka anarakaraza fivavahana fa hoe mitady harena. Ary fantatsika ankehitriny amizao fotoana zao, maro ny karaza fivavahana, maro ny karaza fiangonana, maro ny karaza fampianarana maro samihafa, miantso hoe aty misy fivavahana hoe ahitana harena, aty misy fivavahana ahitana mariazy, aty misy fivavahana mahagaga, tahaka zao ny fampianarana amizao fotoana izao. Aza manaraky fivavahana ianao hoe hitady harena, hoe ianao koa zany tsy salama de hoe hamonjy ny pastera hoe andeha hivavaka aho, andeha any fiangonana fa angataky pastera hitsapa aloha ho ahy fa hitady fahasalamana ianao fa marary. Tsy zany raha havako fanjany an-trano aminao any ianao rehefa mino an Jesosy. Ianao mahazo mitsapa ze marary anao eny amin'ny vatanao, azonao tsapa metsaha tanana, de mivavaky iha miantso Jesosy ho vonjeny, fa ze miantso ny anarany de ho vonjeny, fa tsy ze miantso ny anaran'ny pastera hoe angataky pastera hivavaky ho anao, na angataky hamonjy karaza fampivavahana ianao, karaza fampianarana hanafaka anao, ahitanao harena. Rehefa nanjany an-trano aminao any ianao miantso azy, mino azy, manompo azy, mandeha ampahamarinana, ahitaky fahagagana iha, fa hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra fa hanaraka anao ny zavatra rehetra. Tsy midika hoe iha ilitsa am-piangonana na ahitaky harena, hanaraka karaza fivavahana ianao fa te hiova ny fiainanao, katsao ny fanjakan'Andriamanitra fa hanampy anao ny zavatra rehetra. Tianao Jesosy, mbola misy fotoana azahoanao mibebaky, mbola misy fotoana azahoanao manompo azy, mandeha ampahamarinana, aza mivavaky hoe andeha hivavaky hitady harena, aza atao filankarena Jesosy, fa ny harena lehibe indrindra ny fanjakan'Andriamanitra. Io no tena harena tsy mety rava, ary tsy misy mangalatsy, tsy mety simba, fa ny harena ety ambony tany de mandalo, ary hilaozanao rehefa andesy ny fahafatezana ianao. Tsy fantatsao na anio na rampitso anao ety ny fahafatezana, aiza ary no misy ny fanahinao, aiza ary ny harena reny, hilaozanao reny tsy entinao fahafatezana, fa ny fanjakan'Andriamanitra maharitra manjaky zay mandraky zay. Ary tsy miova, fa katsao ny fanjakany fanampy anao ny zavatra rehetra. Manompo an'i Jesosy ianao, aza na ino aza matahotra, na iha mijaly io rehefa mivavaky iha manompo azy, mino azy, ahitaky harena. Ary fantatsy n'Andriamanitra zay tokony ho antsika, voalaza amin'ny soratra masina zay hoe aza na ino zay, na amizay ho haninareo, na amizay ho sotrinareo, na amizay ho tafinareo, fa efa fantatsy n'Andriamanitra zay tokony ho anareo. Fantatsy n'Andriamanitra ry rahavavy sy anaday zay tokony ho antsika. Raha ohatsy iha marary, fantatsy n'Andriamanitra fa tokony ho anao fahasalamana. Raha ohatsy koa ianao tsy misakafo, fantatsy n'Andriamanitra fa tokony ho anao ny sakafo. Fa aza atao filankarena Jesosy, aza atao fitadiava fahasalamana, hilitsa am-piangonana anao isanandro fa te hitako fahasalamana, hanaraka karaza fivavahana ety aseroa anao fa te hitako hoe fahasalamana, te hitaky harena, tahazo anaky. Aza mitady Jesosy amin'ny harena ianao, fa ny harena ety ambony tany de mandalo fotsiny, na ny filany nofo zany de tsy ho entinao fahafatezana, fa zavatra mora rava ny harena ety ambony tany, fa ny fanjakan'Andriamanitra de maharitra manjaky zay. Mangataka anao aho ry rahavavy sy anaday rehetra, ianao zay maheno ty fijoroana vavolombelo ataoko ity, tena zavatra marina ty. Izaho manao fivavahana hoe fahazarana militsa am-piangonana, fa amizao fotoana izao tena tsapako
tsabako tena tsabako fa ny fanjakan'Andriamanitra no tena harena. Tena tolotsoko ny Jesosy ny fiainako ary ny raisiko koa izy eo amin'ny fiainako. Le tsy nahazo harena aho, tsy nahazo hoe ny hiova fiainako amin'ny harena hoe nahazo raha nilako. Nahazo Jesosy aho de tena faly. Tena nahazo Jesosy aho tena faly fa ny fanjakan'Andriamanitra no tena harena tsy mety rava ka mangataka anao afa mbola misy fotoana azahoanao mibebaky, mivavaha iha, mibebaha fa ifankaiky ny fanjakan'Andriamanitra tianao Jesosy. De voninahitsy Jesosy rery ihany no ijoroako vavolombelo eto misaotra antsika rehetra. Amen. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry any misaotra, miady sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Israeli marobe kanetin'Andriamanitra namakivaky rano masimbe tsy teno afabarakany zanany fa tiany asehony voninahiny porofony fa izy no tompo teny farany Tsy pianaky lafo mirehitra vofitoe que si me sad abed negots na vela ni wijer tini wa fabaraka ni zanani tinha se univo ni naini puro fun faiz no tupo teni farani fani zanani sia sanitanani te akadidiku wizi tudo sai wana izo fideranizo ufanu meza mbuni na isana fumina isame wana si wani laiza na kuntrina jemanicha rewa teli marupe nyara kamiyu tudo sai wana